Rewşa Doktor Civaknas İsmail Beşikçi li Gorido gelekî baştir em ji ku dizanin îro nava rojê duşandeyên cuda rast seredana İsmail Beşikçi kirin di oda wî qurfa wî da wî dîtin li gor zanyariyên hem ji jûra bijîşkên Amedê hem jî ew duşandên ku seredana İsmail Beşikçi kirin em ji wir da dizanin ji xwe nava rojê nexweşxaneya Tıbbi yazanıya Dicle jî derbarê Rewşa İsmail Beşikçi da gelî serdemên ku hewcet dîtin da agahdari dikin Sezgin Tanrı Kulul gel serokê Vakfa İsmail Beşikçi İbrahim Gürbüz îro seredana İsmail Beşikçi kirin çûn wî rûbirû dîtin wana jî gotin Rewşa gelekî baş e piştî esirdanê berê varê jî hevserokê giştî Dem Partiyê Tuncer Bakırhan li gel hevseroka hedekê parlamentera Dem Partiyê Meral Danış Beştaşî çûn seredana İsmail Beşikçi kirin Rewşa Wilgorî Dolgor zanyariyên ku li ber destê me ne gelekî başin tansiyona wî ketiye hafızaya wî hatiye cih şûra wî baştir e di axaftina wî da hê pêv li hev dikevin sedî set ew rast nebûye ew hêla wî ya rastê ew şelbûniyan jî felçbûna heyî kısmi berdewam dike idrara xwe bêhêsanî dikarin bikin 24 saatên kritik ku doktoran amaca pêt kirin ew 24 saat jî derbas bûn ev jî nîşaneya ber çûyîna başbûnê ve nal gel min mêvaneke ye hevalbend û dostê İsmail Beşikçi nêzîkî 40 salan nivîskar her wiha alîkarê ciyan jî cîgirê serokê Vakfa Beşikçi nivîskar Xalid Sadînî ji wanê ew ji bo hatiye mamoste derbasî ve ji we re Zor spas tetken gelek savî. Zor spas. Ew İsmail Beşikçi ku hûn bi hev re şad bûn, şem bûn, kêfxweş bûn di qeta heşta da di beşa nörolojî di bin çavdêriya hûr da tê dermankirin. Min kurte zanyarî dal lê da wî zanînê we çi tu dixwazî çi bêjî li ser vê rewşê. Em şükra xwe dikin ku rewşa ku İsmail Xoca pê ketî yanî xwînmêjî pê çêbûyî mejî û xwînê ketî alûde bûyî vê gavê rewşa û çêtir e tansiyona û ketiye xarê û rewşa û baştir e vê gavê hevalên meçûl wê rê dîtin ez xwe jî dêçûban firsat çê nebûye belkî ez jî biçim bibînim lê tiştekî şanaziyek û dilxweşiyek û İsmail Beşikçi çavê xwe vekirîne her kesê di çi tewêrên yasîtin kenîtin wê bişîrîn û kenîna xwe ya evêdî daxwaziya me ji insanê me milletê me milletê Kurd ev ye bu İsmail Beşikçi ez bawer dikim ku gelek vê gavê dibêjin ka em bi çi bikin İsmail Beşikçi 65 salên xwe ji bo azadiya Kurdan ji bo ku mafê we bête niyasîn ji bo ku heqê we bête zanîn di dinyayê da 65 salê xwe dayine bi awayekî ilmî Divan 65 sala da 17 sal û 4 herîva jî zindanê da razaya işkence dîtiye û nexweşî dîtiye vêca ez ji Kurda dixwazim ku ew jî qenebîtin ji bo xatira İsmail Beşikçi bila destê xwe bilind bikin ji Rebbê dilûvan ji Yezdanê dilûvan dua bixwazin ku Xwedê Teala şifayê bide te İsmail Beşikçi çünkü İsmail Beşikçi ji bo me hebûna we di nav me da gelek tiştekî mezin e hemû gava pal û pişt e ji bo milletê Kurd ji bo xelkê me ji bo rojhilata navîn ji bo insaniyetê ji ber hindê dibêtin em dua bixwazin tiştek me nayet Dostaniyekî te İsmail Beşikçiye cuda heye ez dizanim şahidim jî li ser wî girê dayê du kesayetên ku nivîskarin dixwazî çi bêjî Niha peywendiya min û mamosta İsmail Beşikçi berî niha te got ya 40 sal e 40 sal nîne 35 sal e lê 35 sal berî hingê berî niha carekî me li Abdulahî Timûqî sê wasiyet li min keribûn di dinyayê da gotibû min Xalid tu her ew İsmail Beşikçi peyda bike tu kültür û edebiyata Kurdî berhev bike û çi cara welatê xwe terk neke min ev her sê wasiyetê me li Abdulahî Timûqî bi cih înayne û ji wê rojê yanî 35 sal berî niha min İsmail Beşikçi peyda kiriye û em bûne dost û hevalê têk ez wekî xwendewanê wê wekî feqiyê we lê cihê şanaziye ji bo me İsmail Beşikçi min wekî kurê xwe dibînîtin yanî ew zarok nînin û gelek berî niha İbrahim hindek mêvan dê hatiban êkê gotê neçe got baba we kurê wil vê derê yanî İsmail Beşikçi min wekî kurê xwe dibînîtin ez jî
جی وکی بابی خود بینم حتی من جاره که او برنا مالا ما یا جلمیرگی بابی ملویری بو اسماعیل خوجا گوتا بابی مگوتی خالد کرا که گله باشه گونه کره ملی نکره تایه بجاش بر هندی دوستینیا ما ایدی وکی آوه که گلک زیده چه بو هزر و بیر و فکرین اسماعیل بیشکچی گلک تأثیر لسر من کریه جاره از دبیجمه بیشکچی دبیجم هجم وی دنیا دا کیت تگهشتیه کیت افام کریه دبیجیتین یک و اسفام کریم یک مسعود بارزانیه از بیجمی پای که یدی کیه دبیج ابراهیمه از بیجم یدی کیه دبیج یدی توی بیجم پشتی ما چون از فام نگیرید بیجی بله هنه بس هر مشکنا بیجم بر هنده دوست جان ما وصل ایرو وصیت ویجی درکته هولی کو گوتیه که از کوچه داوی بکم مل آمده وشرن گریداوی تو وصیت کویجی قال تهبو تشتکی وها سپسیفیک تودکاری باس تشتکی وها سپسیفیک دوی بابت دا هیا منت خواستم بیجین بشکچی بری نها لگو وقفا و دوام بکردن اصلا وارث بشکچی نینه وارث بشکچی وقفاویه چونکه او وقف سر و که ابراهیم گلک مصرف لیکریه او وقف تکریه لی بشکچی گوته بو اگر دنیای دا تشتکل مهات شینا من تلوی دلی بری و ببه بس ما پیشتی هنگی اف بریاره دا مگو اف زهی زیه بو وی بریار مرو وکیله کی وکی وارثه کی وکی تعیین بکتن ام دی وی روزه برای خودن شرط و شروط دنیای وقتی کو تشتکی وها اگر به جهبت خودی نکت ان شاء الله خود تعالی دلی منا سوجیتن لی از دی وکی خدمتی و اویدیا و دا یعنی وقفه و دا خدمت آخا بردوام بکم اویدیا وکی وارث پشتی کوچه داوی بکه تدس نشان کردی او بری داد تشتکی و صاحبو لی منو از او ابراهیم و جلال آبی روش نخاری سر بی ما بریار ایدا ما گو بلا وی گاوی کفش نبیتن بلا تشتکی وها آشکاران نبیتن چونکی ام نزانی که صبحی دی چلیتن تاودی فکر و حضور بیرین مرو گورین بلا هنگی متولی حیاتی قرارا به تشتی بدتن امان الین داده بس خانم بشکتی 4 سال بری نه وقتی که امری خودی کری ما وصم دفن کریه که روزه که جنازه وی یعنی اویدی وی بین دیار بکری اسماعیل بشکتی بو خوشی لدیار بکری ارت مبو کریه درست کریه اگر خودی نکتن ان شاء الله وی جاری نه بس ام همه دیمرین اگر روزه که وفات کرد اوی وفات او دل دیار بکری بشیرین او خانما وجدی نوی داری حتی ابراهیم آبیش خازیل جواب با گلکی سپاس تشتکی گلکی بالکش گوت چند سال اول خانم اسماعیل بشکچی لعنقره رحمت کربو لور هاتیه و شرطن گورستان اکل وراج بو اسماعیل بشکچی هاتیه کرین اردک هاتیه کرین آماده که او کوچه داوی بکه یه لور بین دفن کرین و ترمی خانم ویجیش انقرهش بو دیار بکریش با آمده وره و گو هستن کرته اکی و هم سر در باسمن روشویل گردو گلکی باشترد بن چافدری هرده درمان کرنوی دوام دکت تعقیب کرن پیش روز داف ساعتن هنی کد درباست بنشی بیگمان جبو باشتر بنا تندرسته اسماعیل بشکچی ساعتن گلک گرینگو و باشتر